mukatazvipere mushechi aiwa sekuru vanhu vanochikidzira noti nini to takafa kudhara. Kana iri mishonga yenyamunayo this time ichapera because masaka nebhuru chaicho richapera. Ashandisirai vamwe mushonga noti nini zvenyu zvekunamata kumakomo titotoendawo muninga dzakatodzika kupfuura makomo amunokwira kuti muzive izvozvo. Saka tinosangana kana iri spiritual tinosangana. Izvo ndokudzai musandichikidzire kana aiwa musandichikidzire kana izvo musatombozviita henyu mandizvere hazvichatomboita zvenyu musatombondichikidzire kana. That's one thing that I'll tell you. The problem that you have with me is that when I chaired the Mines and Energy Committee by inquiry Gwanda, you were exposed. And from that time, you never liked me. And I also dated your sister, Yolanda. You never liked me and everything. So you have other personal issues that you have with me. Okay? I was doing my job. I always do my job. You must understand that. Sekuru. There's nothing that you have done for me. Okay? I told you, when you got out of prison, I was able to give you money. You're a billionaire, but matadza kudzosera. Saka izvo kuti hazvipere mushe sekuru. Mune chokwadi nazvo sekuru. Mune chokwadi nemashoko amataura. Musade kuda kunobhadhara vanhu mari vachinyora. Indinonyora chokwadi nini handisere chikunetsana nemi. That you must know. Don't stand in my way. And don't try and bring the president into it. English is very simple. Everybody knows you have close proximity to the president, but you abuse it and stop abusing it. He's not one to tell you, no, the president doesn't even know what you do outside him. You see, we're here, so we have a right to tell you that. It's in the redukai. Are you with me? And so forth, as you know, close proximity to the president, the fanako abuse. This is decorum. In the dictionary, decorum, you must have a certain decorum. Yamunayo and all that. Sakaiwa, Mukataspere Musha, Ilandirara Menemunuka Sekuru. You must know that about me. I don't. And this I see you per oxygen, Yakutika Biswandino for Iowa. I've always been an independent person with my resources, with what I do. And I can account for what I have. I'm a hard-working person. My children know that. That's why I'm wasinga tambure. And I'm faka tambure chirindikafa. And I'm faka twagwa kuti Maria kawani kwa kupi. I'm very clear about who I am and what I do. I ran a tobacco company and it gave me money and I'm good. That's why I don't need anybody's money at all. I've never needed it. I've never wanted to be compromised either by anyone. That's one thing you must know about me. I remain that person. Saka izvo kuchikidzirana kuti hazvipere musha zvenyu ndosingapere musha. Ndakuudzai zvenyu hazvipere musha manje. Zvenyu ndosingapere musha. Kunyarara kwevanhu havana kupusaka. Kusevhwa muchichikidzira vanhu muchanisa zita rapresident inini kuti chichichi vanoita. But apa muchipara mhosva. It only takes one day. It takes one day. That I'll tell you. And the day is coming.